nulepa ulenau hoi kom do velte nan kut kan tle than ha atutan kan video a chun nizanti nia Facebook leya kan rak mu mi CBC USA kan paleni closed door conference becha nak befun nak antu mi kong kau kha atutana hen react lompalte kan buntu than lai hi kong hi ze ruanga da video ka buntu katia chun an chathan chu mi lompalte te criticize buntu du mi ka ngai chupina mi pileni zetinda react kan tua ti mi te jong kha vun lang tar kadu abipi bikin atutan video a hen vun lang tar kadu mi chu lo lei athiam mi kan pa pakhat ne review atu mi umi chu chu mi tam deu ni kan mu kho nak ha review atu mi te kha vun lang tar vun rel kadu cha ase zepo si se 12 million kong kau hi kan hu ning alo cheu la lo simhan sa lo mi tam deu ni kan hu ninga chun lungklin lo nak le phaisa vaivon nak in phaisa vaivon nak a ti in mu deu asiti kha Facebook comment lei vun zawa khan chun alangai hi kong belte hi chutam pi chim ding man salo kan chim chok lai lo mi pi ni zaitin da comment an pek ti tiang na kha chu kan zo chok lai lo chu cha kan ma pum pa kan mu ning le hi review tlompalte hi kan vun zo na lai ama sabika hi ka hin screen share hin CBC USA ni chathan an chu mi kong kaw te kha chathan an chu mi te kha kan vun rel lai adang dang te jong kha kan vun zo than ha lai hi an ma page khan CBC USA ting ko lu lo an page official te in an tar mi nan hu lai le an chathan hi vun zo usilo atlang tara kan hu mi chu Chin Baptist Churches USA CBC USA se an letterhead he an vuntar atang deute a mi phun alien ngan ter tu chu din nak asi ante mi phun alien ngan ter tu chu alien ngan ter tu chu din nak ase abi pingai din nak an vunti ko hemo an tlang tara okay closed door conference befun nak vunrel hause okay closed door ti mi kha mirang hol asite kanifian khonak dinga chun incursion khum tinak kha se kha closed door khan foinak chun khaban tuk meeting conference khan chun media leile adang dang pol kha an lut lai lo an ma upan ha long bakha itongin becha nak an tu lai ti kha mitam pi ne kan ru aning la kan mu ning se zepo se vun lut nau se number pakhat nak atuliao chinram dot hlen naka okay chapau si ma khachu vun zo si lo karela khan nan vun hu chiu lai do thlen nak ti kha tial an tim mi se sinain hi ka hen dot hlen nak ti bakin an vun tial ke ni chun ti leng khan chun karel thiam lo lai cha reli karela khan chun te hi zon tia pakhat te avun lang mi chu hi chathan atial tu asilo le chathan hi pakhat ni mo atial mi tampi ni an zo than mo ka thailo asina te in until din huwa hen hi an chathan hi an ma phupol ni khan vun zo than dinga karona in zo than lowin an draft mi he an vun chua pirwa te karwa chun a draft tu shim zong he lai chatel athiam lo mo singha asilo le a careless tuk ruang te a no nam tuk mo singha kha tampi akarwa tarngai thile ti hi lai cha a ummi se cho phunga silo kan cho a khan chun asilawa chuak chu cha official pakhat bu pakhat upat tuk mi CBC USA chin mi vial te buwa chun upat umbik mi kan upat bik mi pakhat asilai te karwa byak nak lai bu zong an mun si chin chap chun an ni he literature lai cha zong adir kam tu thiam an si chu liawa hi ka do khen nak ti tial tem han thaten an kan tel pek du lo ka ti ko hi chu ke reverend dr ti long ten si ko ite hi chu kan ral rin do ngai a how lai cha athiam lo mi kan mam han ni kan reli kan mu kho mi ka chu an ni ni chun an mu kho tuk lai chu cha hi official chathan alo lo ke ma mu ninga chun pumpak pakhat ke lai cha tel athiam lo mi ni draft atu so mi khe alo chu apoi tuk mi se an chathan shim hin ahmasa shim hin mi lunga lut lo apoi ngai mu zo lai do thlen nak ting karel chang ko lai mai le tua ralrin naka an man ve teu thelai tia kazum asam thokin rel nau se atulio chinram do thlen naka 12 million project kong he pe tlai jong man hoilo mi pi sina fiang te in thong that nak tua kho lo ruanga online in mo chet nak ni kan do thlen nak atha ader tar mi pi lungzor nak achua pi cha
CBC USA Board of Director ni March Nicolani Khatin Nicolani ni a Texas Chim Baptist Church Dallas Texas a closed door conference atwa tise pakhat nak vun rela cham mak pek ding sining la mak pek ok bak kam hulo ke an chatial mi kete chami poi phun phai chu se la spelling an pal nak te khe bol pen hang asen mi bakhen kul ding atam ngai e na te khan an trial tim mi le a be fun kha cho kan vun I fiang ko cha ngai them ko na simo e pakhat nak an lang tar du mi chu zai ruanga da chathan hi an chua ti mi le an chathan conference an tu anak mun chu meeting an tu anak mun achan kha an vun lang tar pani naka closed door conference at Chinland Council Chairman CNF Regional Committee USA Hakha CDF Supporting Committee CDF Zaupei CDF Supporting Committee CDF KKG Supporting Committee Khua Upa Auditors le BDT in kandi lak minung som thum panga kanitel ate atel mi pol hi a hen an vun lang tar hnae hi ka hen pakhat ummi che Khua Upa ti long kha vun te zai Khua Upa ti mi khe lang tar asilo chinram vial te Khua Upa an tling di mo ti jong a thin ok thalo je chatia minung som thum panga long an se akai mi di lak hi ka som mi dang dang he chun auditor se zai auditors ti kha avun lang tar lawe an ma an phu auditors sido ase chun kan mun zo rila CBC USA ni asermi CDF supporting committee ni 12 million project an torel ning thilri an zal ning Tangka an kuat nak bengkong Fiang fight in chimfian nak an tua ti se hi ka hen Fiang fight in ton vong ngai tu polkha hi meeting a hen he report an pek tar na ti jong kha an vun lang tar che thatok 2023 CBC USA BT ni afial mi auditor okay auditor ke hauda an city ka zone a hen avun lang e 2023 CBC USA BT ni afial mi auditors ti se chajin an rak chua pi mi he atang leiban tukin kan fetar ante pakhat nak sub number A kan tila cho CBC supporting committee to CDF supporting committee to ramlemi phuncha har nak tampi tuarin riantun nak chu kan thei pin ha CDF supporting committee ni 12 million an torel mi an fiantar mi le auditor report pek mi konga behal nak le fiantar nak kan ngai nuwa pumpak ni ning changloin tangka man nak vaivon nak a lo tia kan pam ante auditors lete le upalete ni vaivon nak a lo tia an pambak fan mu mi di lak ka hen a mu mi dir lak atlang pi khan an bun lang tare an mu mi di lak he kavun rel la en anan mu cheu chang ko na en ariel ning he India lai rel ning in kavun rel ko lai mo India lai le ka lai kavun cho shup ko lai fian kan fian deu naka 12 million 6 lakh ting rok thong som thum 30,524.77 tise hivialte he an mo chon thil result nak le dothlen naka man mi 7 million 2 lakh 37,768.79 tise hoi Europe kwat mi 5 million chungin atang mi Europa 5 million an kwate chu chunga atang mi 3 million tingriat thongkule thongkhat zani somnga panga tise million tikalai hol chun nuai kan tirwa company thilri atang mi man 1 million 5 lakh 44,500 tise kamun zawri lai chu cha 12 million lo tlaw le vaivon di bantukin bia athang mi he adik lo kanitin meaningin akal lo cha sung le zatlak bantukin alang mi tak azapi di lak he ka zon te zong he avun fiang lo de sung le zatlak bantukin alang mi tak azapi di lak he 5 million 3,92,755.97 ase CDF supporting committee ni ruwa chan nak ngan pi he ramle mi phuncha a rian atun na in sadu tha le chunmang atin kholo mi chu kan mi phun sung le zatlak asitika asitia kan pom
hi kong hepet la in tangka thau tu velte zong ni thei thiam nak nan kan ngai nak lai kanin nol na an vante adong nak bik chu cha 12 million project tolrel nak konga zum lo nak mo chet nak le purda nak velte ngol chang usi lo thajang tharhe mi phunneram cha kutsi indian 20 na usi tia lungtling te in befun nak kan tua ante hi ka hen si review atu mi zong kan vun zo te lai te mo chet nak purda nak zum lo nak velte ngol chang usi lo ante chon hi ka hen thajang tharhe mi phun cha kutsi indian 20 na usi tia lungtling te in befun nak kan tua an vun ti than ami pisina chuti chun kanin somna tibel te silo an ma ne befun nak kan to ti long ase kakha an chathan chu se an chathan a hin keima ne hi ka a vun lang tar ka du big mi chu a zai dang dang kha chu review a kan vun zo than te la em hi chathan atil tu he a careless tuk kati ke adai thang tuk lai hol chun mo kan fian ko nak dinga do khen nak ti mi zong thatin an tila tam pi pe etlai ti zong avun he ka hen tam pi avun lang an pal mi te te khete spelling he vai khat pal he cho apung se ko vai khat nain vai khat pal man he official chathan a khen chun ti dinga selo review tu alang mang dinga se nain an ni cho an tu ro lo he ka hen a tam ngai zat lak tin na he zat lak ti bak khente mi phundang hol in rela hau chuban tuk chun cha an tiale pe tlai he tin ha zong he clean tin ha zong the thi long ten mane a cheu khata ti an hei man ko phone khaban tuk kan se an computer ma thang ha lo ti tiang khen a thang ha lo the ti zonga adanga a mang kho phone khaban tuk kha sitika e dakcha le reverend ti ban tuk long te a thu mi chatial dinga khan chun a do lo ngai tikha ke mani chun vun comment vun pek kadu atang he zong he vun zon house lo meeting shwei tu reverend ronald chal nun uk chal he chu ka table lo charles tiki ka thai mi se ama zong ne charles ati ko ro te ka ro na te in he vale chung mi pi mu dinga chal te ate min dang mo arak ngai mo chal hrim da arak si chun ka hen chakhum tu reverend thachung nung General Secretary Reverend Chevlian Thang tibakin Reverend Tilongte an Vunsinha andi lakin Reverend Paul Chatiala khan chun keima ni chun fiang te vunchim ko ning lo an ma wathang chet naka ka ro piak hlao bu bau chan mi upat mi bu pakhat ne chathan an chu an kutiala chiatok a zo a har ti te kha comment vun pek ka du mi se mai le ya chun kani zom deu hau hiban tuk te he than chau nak asive valai chung hun danga ka table halo ka atu hem mizorama ka he ummi ka se mizoram pol ke YMA section te chathan man ke atluk lo ke ani rawrin lo tuk ning khemo ma chu ke mane comment hivial hikonga comment ka pek ni sipot ko se lo chun review kan vun zon hana he ka hen review atu he kan pa kan u Australia ummi pu bi chan khar se ani he ama pum pakong lam he mitam pini chunan thei deula ke mana man ke chu online in ka thei mi long se pubi chan khar he lo le phung lam le kan tikola cho a thei hal mi se a chong mi se decree angai mi se hiban tukin article avuntial tika hen a rel ke ru anak tampi khe avun chua pi kan ma na ni kan purda kholo mi jong ke avun chua chun acha pol he karel lang mang Facebook le a magazine tikau ning lo chuban tuka atial mi karak mu pa achatial mi susim khe phundang te se kan thei her minot lebang ne hen chun thei phu ngai se rel phu ngai se achatial he ani na ban tuk he tam pi ngai na usi lo cha kan tial piak na se lo kan thang chau ngai lai kan khorwa jong tam pi khe an vun thlen lai tia karwa asi kho le ma chun journalist rian na khe an ni ban tuk lo a thei hal mi le tam pi in khwa mun kipin arot khau mi ni khen kan tron piak na se lo kan chin mi kan lai mi zatlang nun jong ke tampi a ser siam thola tia karwa a zai pau se khak na kha cho tampi comment pack dinga i kan chim chok lai lo atu tan atial mi he a review he kan vun zo lai atu chathan he pet lai si cha khan adang tu kha cho vaidanga kan rak chim than te lai CBC USA closed door conference befun nak review thongni kulenga march ni kulen khat in kulen hi tiang Dallas Texas
CBC USA closed door conference chu antua CBC USA board of directors BD shwemi meeting ase CBC USA BD ni atang le council le committee hi meeting a asomna Chinland Council chairman CNF regional committee USA CDF Hakka CDF supporting committee KKG CDF supporting committee khwa upa zai khwa upa question mark ate afiang velo Zopai CDF supporting committee auditors CBC USA board of trustee ni thongni kula thuma rian akhit min na auditor sido meeting akai mi CBC USA upa CBC USA BD upa le sommi upa velte dilak som thum panga ni tua mi meeting ase 12 million project ti mi exit plan dong tarnak meeting alo anbefun na number palinak sub number d le sub number e chir chanin hibia hi adang chir chana umri thongni kulanga February ni lein hi a CBC USA chungtel Chin Evangelical Baptist Church of Texas ne Europe ram Montenegro e kwat me 12 million project chung tangka hlam nak ding kong le project tangka e chok chia mi meithal konga agenda chua piak dingin CBC USA a cha arkwat CBC USA board of trustee meeting e chua pi ding agenda thoknak ase thongni kulanga march ni kulananga a CBC USA general secretary ne chakwa tu chu tikausi CEB CTX chu chakwat ale na achung le thongni kulanga march ni kulan khat in kulan ni itua mi closed door conference ni bia acha ko changcha CBC USA BT meeting agenda adang te in a how ti lo ti in ale na hi chakwat le nak chir chanin 12 million project dong tarnak alo ko closed door conference kha avanti hi acha chakwat ani le nak le ani hal nak kha Facebook ka karak mu ve e an min belte cho kachimla lo tampi ni chun nan the ko la tia karwa upa som thum paruk ni tangka thau tu velte ai an o khomo tia behalnak avun tu e khua upa khi Dallas khua upa mo zai khua upa ansi afiang lo se avun ti ko he ka hen khua upa ti long khacho atlamtling lo ngai CBC USA ne Australia rami tangka athau tu velte ai a o na lo avunti khaka khan kan chimman tukin upa som thum panga khan kai kha chunga khan som mi je mazat an ume chupina adang kha khwa upa an sin halai e kha khwa upa kha light lang phaisa thau tu velte khwan han ai o lai lo chupina Australia ramdang dang khwa chu khwa ai o chu an silai lo tia karwa veko zeruanga tia chun e tompal te chimtlak lo se kan ni India le e thomin ha chute India thongkwa thongsha ti thonglinga ten ha ke se asina te in phaisa tho them chu se dauthlen nak cha khaban tuk ai jong khan o lem la lo light lang le zonga si se khavun se avun fiang ko ma kha chu vun zo ri u se next a hen som mi council le CDF supporting committee chiu ni khin ai an o mi na chu an ma le bu chiu ase Australia le Canada le adang rampola au mi tangka thautu ai o khautu an si ti in lungdi riamin ti kho asilo 12 million project a tangka thautu velte ai o khautu bule committee upa telowin bekhia nak chu puitlinga in project Kharning chu asikel lo closed door conference befun naka tangka zat langtarmi afiang lo avante hi abipi ngai mi se mi tampi ne aru okal thelo keima song ne aru obak ka thelo hi cha kavun rel nu long bak hen ke kavun zau than ni te ka khoro har keima song kha vun zau na se 12 million project tangka lut di lak avunti kha chu an cha than chunga khan mu kho se hi ka hen lai cha rel ning te in avunti le nuai hlein ni singruk ka hen apal ruwa singruk thong som thum zanga kulali le pia som sari pasari avunte ma kha chu afigure nan mu de ko we dulat chikhate vun pause ulo man midi lak avun lang tar than man midi lak he nuai sari sing zai kan tilai ka vai vun hek ka vun cho rup than ko lamo 7 million
2,37,768 avun se Europe hlam kho lo mi he million thum le ting riat thongkul le thongkhat fai avun Europe hlam kho lo mi chun USA company hlam kho lo mi he million khat le cheu fai ti khan vun ti ko ning thei fian nak foi te kan thei fian kho nak dinga hlam kho lo mi di lak he avun fon million nga le ting thum thong som rup panga fai kha avun chun man mi di lak avun te ka hin man mi di lak kha achung I he se chun hlam kho lo mi di lak lem man mi di lak kha avun fon chu million hlei ni ting rok thong thum zanga kulali kha avun se mu mi di lak kha avun fon tran mu mi di lak kha cho achunga avun lang tar chang kha se ti chun fon pi hi ka I he hen avan minus tika atang mi afiang lo mi dollar thong kul le thong sari hi ke zaitinda khoi ka da ti mi kha avun fiang lo dollar thong kul le thong sari zong he amen lo atlom te in lo kom han selo 12 million laka chun sinen dollar thong ra cho ko nak dinga he tia paisa kha vun kol fundraise avun se hi ka hen afiang lo mi he dollar thong kul le thong sari avun se close door conference befun na ke alang mi hlam kho lo mi hi ka hen avun lang tar hlam kho lo mi zat ati achung leya hlam kho lo mi fon hi zat he avun si chu cha dollar thong kul le thong sari hi afiang lo mi ase kam zori lai zum lo nak mo chet nak le purda nak ngol nol nak fiel nak atang big an chathan akan kan bun hu close door conference befun nak number palinak sub number dia 12 million project tlamtlin lo nak konga tangka thau tu velte ni thei thiam nak ngai ding in nol nak bia anfun befun nak palinak sub number e le ia 12 million project torel nak konga zum lo nak mo chet nak le purda nak velte ngol chang usi lo tha jang thar le mi phunneram cha akursi in rian tron na usi tia bia anfun ngol fiel nak befun ki zapi sini nol nak le fiel nak asirwa lo anma upa le upa meeting kai mi karlaka I fiel nak alo asitak chuma kha vunzo than ha simo an cha than ka hi ka hen kan mu khomo adong nak bi ke vunzo usilo chu cha 12 million project rol nak konga zum lo nak mo chen nak purda nak velte ngol chang usilo tha jang thar he mi phun cha mi phun ram cha kursi indian 20 na usi tia lungking te in bifun nak kan tua an vun ti chomo maka kha se an meeting tua mi an bifun nak long kha se mi pisin nol nak kha cho asilem lo vunzo than na se ika hen ka tiang da kan phan kha zapi sina chun thei thiam nak long no nak bia an fun 12 million project konga zapi ni an thei thiam real mal kauna atui tangka zat an lang tar mi ban to khin chun zapi ni hun thei thiam ding a harve ti belte afiang mi ase affair mi ase ading mi ase hi an be fun nak long irin chun exit plan tha chu asirum lai lo comment tangka thau tu velte io tu bu somin meeting be fun nak a herri chu meeting a chun lung fiang dingin 12 million project tangka lut chuak dir hun le US company le Europe rami atang mi tangka hlam kho ti lo kong khi chimfian na usi avunti si hi ka hen khaban tuk chimfian nak te zai kan tilai mipi kaw deu te in mi pisina fian nakha how tu he cho fiang thu de ri ro lo antining he se kan ma pol zong an chathan zo nak long kha se te khani fiang cheu lo pathum nak CBC USA chu biak nak bu register asi cha phung chal tu legal standing dir munin adir kho lo nak kong le adir suala chung CBC USA dir mun tiang phung chal nak ni anhur son kho khi fian na o ati a be pi ngai he chum tangka thau tu ne zo kho ding in meeting nan som mi na upasina tangka chajin nam check mi copy chia u ma zong he api tuk message chate atu lewa chon ke document te ama fiat nak document ke zapi ni kan du chiomi avun se khakha uma khan chun zapi lunga tling lai zapi zong ne anzum kon halai panganak zapi sina ngai thiam nol nak tu a
อันลุงอดัมไงไลเสียอวุนสุงไงอันจะทันจะว่าขันจะพิสินไงเทียมฮัลนักขจูอาลูเลมแล้วมาข้าเสียเฮคอมเมนต์ซองขัดตั้มปีอวุนอุเมคอมเมนต์ตัวขันจุนกันกัลติไลแล้วขบันตุกเตะขาอวุนเสียเรลพูไงเสียกระชิมจังบันตุกินปูบีชันคาร์สินจงฮีรีวิวนัตัวนักเฮวิดีโอว่ากวนลังตร์เวลัยกวนชิมไลเรียกกับตัวไลเตียกฮัลเลลุงล้อมเต็นอารักกระโจลานี่เกมาจงกาล้อมตุกติขาวุนชิมกระดูไม่เลยจงฮิบันตุกเตนัดเรียลมีอุมาขันจุนวุนชัวปีชันจงขากระดูเกาติขาวุนชิมฉับกระดูและอตุตนาจุนฮิวิลหินกับวุนดงตริกเอาไลตัมปีวุนชิมดิ้งจุกงมันเซลฮิ12 million project ของเก่าเฮจตัมปีชิมจงเคอันวมเลี้ยมแล้วนาแต่อินไม่เลยชินมีตัวเบียเห็นจนเคฟอยเตจนอัตลาวเลี้ยมไลแล้วเตียปุ่มปักอินกับหมู่หนึ่งจูเซคอมเมนต์เลยตัวคันนับหมู่หนึ่งและนรัวหนึ่งเตะขาคอมเมนต์รักเปเวเตล้อนาแต่อินเบเชียขาตุกเลมีดังจ้าเรลอันวมเรามีดังอันนูรสวงเขาตูดิ้งทิลอาเซียขันจุนรักกันเชียลเปียกเขาเตียกันนอลฟอนกันวิดีโออาชามินอดงเตียงนักกันจบเปียกจ้ากันนิลอมอดงนักบิกากัน YouTube channel ขา subscribe อากันตัวเปียกดิ้งอินกันซ้อม